Reka mashimire kandi mbaye ikaze mwebwe mukomeje kubana natwe kuri Demi Empire. Nizeye ko aho muherereye mu gihugu mujye mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu mumeze neza, kandi nizeye ko naho muherereye hirya no hino ku isi yose mumeze neza. Ni inkuru y'umutwe w'iterabwoba mu by'ukuri ku gihugu cy'u Rwanda FDLR, kuri raporo ya Loni nk'uko yabigaragaje mu kinyamakuru, nk'uko byagaragajwe n'ikinyamakuru Igihe. Iyi raporo iragira iti FDLR yandikiye Angola. Iyi raporo igaragaza ko umutwe w'iterabwoba wa FDLR wandikiye Angola nk'umuhuza mu kibazo cy'umwuka mubi uri hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, gusaba ko hatabaho gusenywa wiyitirira kurwanira inyungu z'Abanyarwanda. Basabaga ko habaho ibiganiro n'u Rwanda ushaka kwerekana ko ikibazo cyawo kitakemurwa n'imbaraga za gisirikare. Mu bihe bitandukanye u Rwanda rwagaragaje ko rudashobora kugirana ibiganiro n'umutwe w'iterabwoba urimo abasize bakoze jenoside yakorewe Abatutsi yatwaye ubuzima bw'abarenga miliyoni mu minsi 100 gusa. Uyu mutwe kandi mu bihe bitandukanye ufatanyije n'ingabo za FARDC wagabye ibitero mu burengerazuba no mu majyaruguru y'u Rwanda, wica abaturage, abandi barakomereka ndetse hangirika n'imitungo myinshi. Raporo y'inzobere mu by'umutekano z'u Rwanda, Angola na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yemejwe ko kuwa 31 Ukwakira 2024 igaragaza inzira zizakurikizwa mu kurandura umutwe wa FDLR, harimo kubanza kugaragaza aho ibirindiro n'ibikoresho byayo biri, hakazabanza gushyikiriza abarwanyi bayo kurambika intwaro hasi ubushake no kwitanga ku bushake. Harimo kandi ingingo yo kugaba ibitero simusiga ku bindi birindiro bya FDLR burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Izakurikirwa no gusubiza abarwanyi bayo mu Rwanda no kubasubiza mu buzima busanzwe. Inzobere za Loni zigaragaza ko gahunda yo kurandura umutwe wa FDLR izakomeza kugorana bitewe n'ubufatanye bukomeje hagati y'abarwanyi bayo n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo byose bikaba bishimangirwa n'inzobere ndetse na raporo nkuru y'ikigo gishinzwe kubungabunga amahoro ku isi Loni. Mbashimiye mwese uburyo twabanye, twizeye ko mumeze neza kandi mukomeje kunogerwa na gahunda Demi Empire ibagezaho. Icyo mbasaba gikomeye ni uko mwakora subscribe kugira tujye turushaho kubana umunsi ku wundi, byinshi bigiye bitandukanye tujye tubibagezaho kandi bijye bibanogera. Muduhe amakuru cyangwa se ibyo mwumva twabagezaho muri comment, ibyo mwumva twahindura kugira ngo ibyacu byose bibagereho bibanogeye. Abandi dukora nimwe, Imana ibaho umugisha. Ciao ciao, turabakunda cyane.